And how are you? Nasılsın? Huh? Nasılsın? Adrian was in Turkey, so he knows some words from me. İyiyim. YouTube. YouPorn. Wie heißt die Kanal? Ich will drauf. Adrian Basser, aber ist auf Indonesisch. Würdet ihr nicht verstehen, oder? Siapa bilang di Swiss atau Eropa nggak bisa macet? Banyak orang pikir nggak bisa macet, bisa dong. Ini aja macetnya panjang betul. Aduh. Teman-teman, ini lagi. We are stuck in the traffic. Gotthard Tunnel. Yes, Gotthard Tunnel. Di Swiss. That's the price of the holiday. Huh? Wih, wah maju nih, maju. From what? Cuma mau kasih lihat karena Macet lagi pulang dari Itali. Teman-teman, masih macet. Outro ketiga nih kayaknya. Aduh, ketekan. Main HP teman gua nih, si Rahman. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Jalan-jalan nih di highway. Jalan. Wow, mereka udah mulai jalan. Ayo. Informazioni della polizia. In caso di emergenza, vogliate utilizzare i rifugi di sicurezza provvisti di ventilazione, ubicati ogni 250 metri. Per raggiungerli, procedete seguendo la via di fuga segnalata. Vi auguriamo buon viaggio. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le Gotthard Tunnel. Tunnel terpanjang di dunia. 35 km kalau nggak salah. Aku lupa. Observez la signalisation pour les issues de secours. En cas d'accident, des abris de protection aérée se trouvent tous les 250 mètres. Rahman! Gentlemen, Cheer, welcome to Brunnen. Ini nama kota kecilnya Brunnen. Kalian bisa lihat ini Vierwaldstätter See, danau ya. Namanya Vierwald, 4 Wald. Wald, komm. Forest. Wald, Forest, dan Stadt, kota gitu. Jadi 4 Forest. Bahasa Indonesianya forest. Forest. Auf Indonesisch? Turkish. Orman. Turkish orman. Kita kan baru pulang dari Itali ke
balik ke Zurich. Salahnya macet tadi, kalian bisa lihat macet di Gotthard Tunnel. Sekarang di sini stop dulu, minum kopi, istirahat, habis itu perjalanan dilanjutkan. Tinggal 1 jam aja sebenarnya dari sini, dari kota Brunnen ini. Kota kecil di Swiss tapi banyak yang turis. Ya, dan wonderful weather, Sunday, jadi orang semua keluar ngopi, jalan-jalan, traveling dan yang lain-lainnya. Kebanyakan orang kalau di sini hari Minggu kayak gitu wandern, jalan-jalan gitu dengan kaki, hiking. Oke, kita terusin perjalanannya lagi, pulang, istirahat. Habis itu aku kasih lihat kalian makan. Gule. Don't forget. Okay, see you guys. Let's go. Semuanya nongkrong di sini ya. Binatang aja nongkrong. Jahat, gua jahat. Nih satu lagi nih. Ayo terbang. Jahat ya. Coba deh airnya dingin kak. Seger. Ya, seger. Was machst du? Mach nichts. What are you doing? I'm also making his video, you know. Good time, guys. Good time. Mountain water. Wow, delicious. Ayırgının, anak, çok güzel. Aku juga refill nih. Buat perjalanan lagi, terus minum. Aduh, kasihan amat. Mati dia. Teman-teman, tadi aku lupa kasih tahu arti Brunnen, ada artinya. Itu sumur ya. Jadi kotanya namanya sumur. Seperti Vierwaldstätter See itu memang danau yang besar sekali di Swiss. Mungkin yang terbesar. Aku harus cek itu. Kalau enggak, aku tulis sekarang di bawah yang mana terbesar dan Vierwaldstätter See-nya yang nomor berapa gitu. Makanya namanya sumur. Jadi dari sana air datang ke seluruh Swiss gitu kan, lewat sungai-sungai. Ya, sekarang kita udah mau dekat pulang, tinggal setengah jam lagi, habis itu udah sampai. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ini vlognya kecil aja, pendek, seperti outro or part 2, tapi pendek aja dari Rahman and me. Follow dia ya di Instagram, Rahman. Yeah, follow my friend Adrian Blaster. No, follow you, I said. Follow me. Yeah, you're welcome to follow me. Yes, and we see each other. You can learn some Turkish, German from us. No problem. Maybe we should do that. Yeah. Maybe we should do a vlog. Mungkin aku sama Rahman bikin vlog bahasa Turki karena saya tahu orang Indonesia suka banget sama. Karena saya tahu orang Indonesia suka banget sama bahasa Turki dan orang Turki, ya kan? Mungkin harus bikin vlog bahasa Turki gitu. Ya, good idea. Güzel fikir, çok güzel. Ben hala dich unfollow. Keren ya, ada displaynya. Ya, macet lagi. Aduh. Padahal udah dekat nih. Tapi macet lagi. Ya. So, kita mulai aja lah bahasa Turki dan bahasa Indonesianya. Ein paar Wörter können Sie schon mal lernen. Beberapa kata, you can already learn some words. So, yes. Greetings. Everyone knows this from Arabic. Merhaba. Greetings is merhaba. Or like hello. Like you can say selam.
Salam, ya salam. Selam, ya. Bukan salam, selam mereka. Selam, yeah, with A. Dan kalau kalian sama orang Turki jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Right, selamünaleyküm, right. Or you can say güzel means beautiful. Çok güzel means very beautiful. Very beautiful. Very Çok güzel. But yeah. to men or to... Doesn't matter, you could say to girl or to boy or to anything else, yeah. Okay. Good. Bilang goodbye. Güle güle. Güle. Betul, aku masih ingat. Dan how are you? Nasılsın? Huh? Nasılsın? Adrian was in Turkey, so he knows some words from me. You know? İyiyim. İyiyim means I'm good, I'm fine. Yeah. So, jadi kalau orang tanya how are you? Apa kabar? Nasılsın? Bilang how are you means nasılsın? Bilang right. iyiyim. Yeah. Jawabnya iyiyim. Aduh, I forgot. Come on, give them the normal words that you can use every day. You can say, for example, bon appetit. Good appetit means afiyet olsun. Afiyet, yes. Afiyet. Right. And you could also say ne yapıyorsun? Ne suçluyorsun? What are you doing? Good night. That would mean iyi geceler. İyi geceler. No, normally right. I say something different when I was in Turkey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, yes. That's good evening. Good evening. Okay. That's good evening. İyi akşamlar. Guten Abend. That's good evening. Yeah. Or you could say okay. Good morning. This is easy, you know. Good morning is günaydın. Günaydın. Because every time in hotel or I meet people at work, günaydın. Have a good meal means afiyet olsun. This is important, you know. Yeah. Because Turkish people, they like to eat. Okay guys, if you like Rahman to be more and you want to learn Turkish, write in the comments. Tulis di komen kalau kalian mau belajar bahasa Turki lebih banyak. Jadi aku ketemu sama Rahman lagi, kita bikin mungkin eksklusif bahasa Turki gitu ya. Right. Always welcome. Yang cewek-cewek suka nggak sama cowok Turki? Dan yang cowok-cowok suka nggak sama cewek Turki? Komen juga ya. Dia nggak ngerti, dia pura-pura peace aja. Okay, goodbye. Güle güle. Kalian suka kan? Komen ya. Güle güle means goodbye. Bye. Ciao.